I pozdrav svima, ja sam Zemlja Zidnić i danas ću vam pokazati moj drugi YouTube kanal. Imam dva YouTube kanala, možda dođem i do trećeg YouTube kanala. Sada kucate ovdje Mustafa Selimanović, Mustafa, evo ga, to je to. To je taj moj kanal. Sada ću vam pokazati taj moj YouTube kanal. Channel, kako god, tako se kaže na engleskom. Jebi ga. Što Englezi ne mogu pričat naš. Nemam pojme. Ajde. Sorry, pardon. Ne, malo. Evo ga, to je moj drugi YouTube kanal, to jest prvi YouTube kanal. Imam puno videa, ovo je najava za ovaj drugi YouTube kanal. Tako da, eto ga. Šta da radim? Da ja radim? Ne pojma, eto to su crtanje. Možda i na ovom kanalu, ali nisam siguran. Toga da, mislim da nekoliko videa, ali ajde, evo, najava, to je ovo. Vjerojatno to može u tučima, to je jedna muzika. Miša Rebel, Spider Radio 40, to je crtani, Beyblade epizod 9 zvijezde. Starfield, Maj napada, Kralj Dinosaurus, epizod 44, Beyblade epizod 20, Oxygen to Minecraft, Lego Ninjago epizoda 0, epizoda 1, Buđenje zmija i Lego Ninjago epizoda 2, Zlatno oružje. Tako da, to je bilo to do epizode. Nadam se da je svima, ako su ustavila, vi od mene imate jedan veliki pozdrav. Majko, sad je ovo isključio.